O Ginoo, potang atiku king kaligaligan. Patnubayan mo ko, O Ginoo, potang atiku king kaligaligan. Ing ninumang lalapit king kakatas-katasan na Diyos at manatili king lalam ning kayang kayupayan, malyari ng sabyan, iko ing kakong santungan at kambilan. Iko ing kanakong Diyos, akakong panaligan. Patnubayan mo ko, O Ginoo, potang atiku king kaligaligan. Alang dugpa kekang emayap ni sakit amires king kekang tuknangan. Karing anghel ning Dios penabili nako. Banmingat keka nukarin kaman munta. Patnubayan mo ko, O Ginoo, potang atiku king kaligaligan. Ingatan dako karing karelang gamat. Banbit ding bitis mo karing batu ela mitalusad. Kekalang damusakan ding leyon at ding ubingan. Ding leyon amit mong bigsikan at ding ubingan akamandagan. Patnubayan mo ko, O Ginoo, potang atiku king kaligaligan. Ngana ning Diyos, iligtas ko la retang malugod kanako at idepensa retang tatanggap kako bilang karelang Ginoo. Potang mausla kanako kakulang pakibatan, kakulang saupan king karelang kagutgutan, kakulang iligtas at parangalan. Patnubayan mo ko, O Ginoo, potang atiku king kaligaligan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Ing sasabyan ning kasulatan, anti kaniti. Malapit iya kaya kayo ing amano na ning Dios, at yu karing labiyo at karing kaya kayong puso. Nga kuwari, ing kasalpantayanan kaipanaral mi kaya kayo, nung ipasyag mo karing kaya kayong labi, i Jesus, ginuya, at panwalan mo king kapupusalan ning puso mo, king pepasublyaning miye ning Diyos. Miligtas ka, uling maniwala tamo, king kapupusalan ning puso tamo, at uli nanita, payala na katamong kasalanan ning Diyos. King kapamilatan, ning pamipasyag tamo, king kasalpantayanan, miligtas tamo. Ngana ning kasulatan, eya mabiku ing ninumang maniwala, kaya alalang pamayaliwaring Hudyo at ding pagano. Ing Diyos ya naman ing ginura ding sabla, at labis-labis na lang bebendisyonan ding sablang mamaus, kaya antimo ing sasabyaning kasulatan, miligtas siya ing ninumang mamaus, king lagyu ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ning mayap a balita. Emu bukod king tinapeya mibibiyebye ing tao, nuneking balang amanong manibatan,
king asbuk ning Diyos. Kaluguran kong kapatad, inginu manatili ke kayo. At kaya kan timurin, Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Mekoy Jesus king ilog ning Jordan, kitmuan niya king banal na Espiritu, at delane ning Espiritu king disyerto, nung nune tiksuan ning Diablo, kilub ding 40 aldo. Eya bitasang mengan na numan kilub dareting aldo, inya tutuyang danupan, inyang milabas la. Ngana ning Diablo, nung ika inganak ning Diyos, yutos mo kaniting batu, ing maging tinapeya. Pekibat ng Jesus, ing kasulatan sa sabyana, emu bukod king tinapeya mabibye ing tao, tunay king balang amanong manibatan king asbuk ning Diyos. Kaybat na nita inukyat ne ning Diablo king matas alugal, at king metong asaglit, pepakit na lakang Jesus, ding sablang kayaryana ning yato, nga na ning Diablo. Ibiyeko keka ing sablang kayupayan at ing sablang pibandyana ning yato, uling itingan miyabye kanako. Inya ay biyeko kenumang burikong ibiye. Itingan maging keka nung siklawod ka king arapan ko. Nga nang mekibat Jesus, ing kasulatan sa sabyana, samban me ing ginungke kang Diyos, at yamong bukod ing soywan mo. Kanita tikine ning Diablo karin Jerusalem, at delane king taluktok na ning templo at ngana, nung ika inganak ning Diyos, luksukang ibatken, uling ing kasulatan sa sabyana, itubod na laning Diyos ting anghel na barakang ingatan. Sa sabyana naman, sa puwanda ka karing karelang gamat, ban ela man sakit ding bitis mo karing bato. Pekibat ng Jesus kaya, ing kasulatan sa sabyana, may sukat panyubukan ing ginung kekang Diyos. Inyang ene atukso ning Diablo Jesus, karing mialiwang paralan, likwane, king mapilan apadawon. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Deng atinang edad kekatamo, mekad, atatandanan niya pa itang kanta ng Eva Eugenio, nga na, o tukso, layuan mo ko. O tukso, layuan mo ko. Kaluguran kong kapatad, ngayon mumuna ng Domingo, ning panahon ning Kwaresma, ing Santa Iglesia, agkata na katamong migunam king tukso. At agkata na katamong arapan la, ding kaya katamong mialiwang daralanan a pagsubok o tukso king biye. Nanuyawari ing tukso. Potang matutukso ka, mi kasala na ka. Ali, ing tukso, eya kasalanan. Ing tukso, eya pa kasalanan. Posibleng mi kasala ka, neng matutukso ka. Nung pepay na buka, king tukso. Posibleng may kasala ka, nung
may sawul ka, pepay sawul ka, king tukso. Dapat, nung alabanan me ing tukso, balu meng dela ing tukso, may subo ka mo kanita. At may yakit, nung nino talaga ika, at nung nanu ka klase pa nga tao, at nung tututo ka, king pamanuki mo, kang Kristo. Mayakit kanita, nung nanu ing paulagan mo, king biye, at nung nanu ing tatalakaran mo, king biye. Inya ing tukso, neutral ya, eya kasalanan, at metong yan namang pamikatagon, ban kanita, lumuwal ing kakatamong kayapan, at mayakit ing kakatamong kabanalan. Bang kanita po sula-sula po, ining pisasabihan tamo, metong nga konkretong alimbawa. Alimbawa mo, mag-aral ka. Sabihan ta ng senior high school ka. At tagilid ka keng metong subject. Mababa ka grade. Pota, ka mag-graduate. Inya, mimisip kam karalan nung makanano kang mipasar. At akakit mo king kaya kayong klase, talamak ing kopyahan. Den ka klase mo, mango digulangan. At ika mo watang ali. Inya, inisip mo, o iting paralan. Para may pasar ka, mamirayit ka, mangopya ka, o kaya mangodigo ka. At inakang peksabyan na kaklase, at megsadya na ka namang kodigo. Oneng, aisip mo. Nung sakaling gawang ko ito, mabiyasa ko. May pasar kupin, dapat deserve king grado ko, deserve ko kanitang mag-graduate. King katataulian, nino ing linoko ko. Aliwa ing sarili ko, may pasar kupin, may graduate kupin, pero ala na kumang abalo. Maya pang may bagsak na ako o mababa kong grado, at ating kong abalo, kesa aketang may pasar ko, ala na kumang abalo. Inya, na kami ngopya, na kami ngodigo, may garal kang lisyon, may pasar kapin, ang giyang pasangawa mo, pero proud na proud ka king sarili mo. Uling, telakaran mo, itang prinsipyo mo. Pinili mo, itang gusto at mayap. May yakit ka kanita, anting metong atapat, ataw at estudyante. Kaluguran kong kapatad, makanyan ing milyari, inyang metuksuya, ing gino. May subok ya, pangataw. May subok, nung ninuya, at nung nano, ing paulagana. At dening tuksong delana ng Jesus, ilapin ding tuksong dadalana na ning ninumang tao. Umpisan tayo, kening mumunang tukso. Nga nang mag-introduce San Lucas, migayuno ya kanu Jesus, kilub ning 40 aldo at 40 bengi. Bitasang eyamengan. Ngeni, maranop neng maranop. Potang maranop yung tao, na nung panintunana, ing pikabisyan, ing pamangan, king karelang kultura, manintuneng tinape. Inya, ketang kayang kainan, ketang kayang vulnerable moment, nga na ning Diablo. Nung ikapin, inganak ning Diyos, malyari mong sabihan kaniting batu, magin kang tinape, at mika instant kang pamangan. Pakabisyan mo yung sarili mo. Solved na ing problema mo. Dapat eya pepay linlang Jesus. Eya menabu king tukso. Uling malino kaya na atimpang migit pakabsi king atyan
at king pilubluban. At yung pangmigit, king tinape. At yung pangmigit, king makayatong pibandyan. At yung pangmigit, king kwalta. Ababye kuswelo. At kabsi, king tao. Inya nga ng mekibat, sasabihan na naman ng kasulatan, emu bukod king tinape, karinya mabibye ing tao. Nune king balang amanong manibatan, king asbuk na ning Ginoo. Pinili ng Jesus, ing kaburyana ning Diyos. Pinili ng Jesus, ing manulumpakan ing biyena, king amano na ning Diyos, amamye lalam at kabaldugan king biyena. Amamye malalam kabsi, king kayang pangataw. Eya patinok ng kanita, ing Diablo. Anong gawa na? King metong kanong saglit, pepakit na ing ega na ganang kayarian keti king yato at ding sablang pibandyan amakatayid kareting kayarian. At nga nang menukso ning Diablo. Nga na, miyabye ka na ako ing sablang kayo pa yan. At deting kayarian, mi panibalala ka na ako. At ninumang bisa kareti, ating kung upayang ibiye ko kaya. Mibiyengan keka ing sablang kayarian, ating sablang pibandyan, amakatayid kareting kayarian. May atong mong kondisyon, siklawod ka, arapan ko. Gawan mong Diyos, iting upaya at pibandyan. At mibiyengan keka iti. Dapot, eya melil lang Yesus. Bibabyenangan kaya ing ega na ganang kayarian at kayupayan. Dapot, peyalyana iti. Pinili na pamurin ing paralana ning kayarianing Diyos. Ing paralana ning kasuyuan. Ewari, makanyaning milyari kayo. Inyang apakabsinala ding dakal at taong danupan, king ebanghelyo ng San Juan, penalukyan de, burideng dinan upaya, burideng ilukluk anting ari. Dapot, eya pepay silu, kaniting bitag. Nune, pinili na, ing gamitana, ing kayang upaya, king pamagsilbi, karing danupan, karing masakit, karing pakakalulu, at karing makasalanan. Katataulian, tikswane pa ning Diablo. Delane kanu king Jerusalem, at tinaid ning papunta king taluktok ning templo. At nga na kaya, lukso ka ken, lundag ka, ewari, nakapaboren manabo ning Diyos. Itubod nala din kayang anghel, ban sa puwanda ka. Ni metong karing bitis mo, mitisod king batu. Uling sinabi ning Diyos, kapilan man ingatan ka. At nga ng Yesus, kapilan man eme panyubukan ing ginong kekang Diyos. Metuksuya bayang maging sikat. Metuksuya bayang maging popular. Metuksuya bayang maging entertainer. Kaluguran kong kapatad, eya pepay silu kaniting tukso at pinili na pamurin ing kapamintuan king kaburyana ning Diyos. Kaluguran kong kapatad, deting tukso. Tukso king pera, tukso king upaya at pibandyan, tukso king kasikatan. Ila namang tukso ake katamong arapan king biye. Mamili tamo mo karete, ing tukso, ing kislap ning kwalta, ing kislap
ning salapi. Kapilane kasi tikswan ning Diablo tungkol kaniting bage, inyang maranupya, inyang vulnerable ya, inyang mangailangan niya. Wari, makanya ning maliliyaring eni. Kengke katamong vulnerable moment in our neediness, potang danupan niya ing tao, left and right, daratang ing ayuda. Left and right, ating daratang ay stab. Neng kay kanu, ilan ang mag-offer. O neng, ing bitag, ing makasilo, kukwanan dala deng voters ID, pati present number. O ito, ing dapat tang kilatisan. O ito, ing dapat tang pakapanigaralan. O ba't nung sasaupla, mangailangan pa mong voters ID, ampong present number. Be critical. Misip kayo. Etamo papaynabo kaniting tukso. Misan po, misa ko kayang metong bisitas. Pisasabihan dayan. Nga naning metong, ay, eka pwede. Eka magboto kay ni San Fernando. Magboto ka San Luis. Eka malyari. Nung sasaupla talaga, ang giyang deng butante San Fernando, saupan dala. O yan ing bitag. O yan ing tukso, kailangan tamong arapan. Bangka nita, ing kakatamong panga-Kristiyano, ing kakatamong panga-Toliko, lunto king klaseng pamamulitika ang magaganap king kekatang bansa, king kekatang probinsya, at king kekatamong syudad. Kaluguran kong kapatad, iting daratang nga kampanya, iting daratang nga eleksyon, metong yang pagsubok karing talasal pantayang Kristiyano. Sana ing talakaran tamo, aliwa ing talakaran ding mayupaya at masalapi at mabandi, adidikta king pulay ning politika ketike katamo. At sana ing talakaran tamo, ing panindigan tamo, ing tuturo ng Kristo kay katamo. Ing tune kasuyuan, ing makakayap king balen, at emu ing makakayap king sarili, at karing mapilan. Ipanalangin tala naman ding kay katang politiko, ding gugobyerno at ding kakandidato. Keraklan ka rin Katoliko. Keraklan ka rin Kristiyano. Dahil nga liwa, sisimbala pa. Dahil nga liwa, leader tala pa. Sana, panandamanda at talakaran, ing kayagusanan ng Ginoo, ing manalakaran la, agpang king turo ning Diyos. Ban kanita, ilaman, agyudang labanan ng tukso, at magwagila at magtagumpe, king mabayat at masakit a pagsubok, aarapan ning balang Pilipino, at ning balang Kapampangan, at ning balang Fernandino. Ngayon po, gampanan tamo ing pangatagulaling da king kasuyuan anting EMDC, ding kay katamong kapatad. Ausan ke po Brother Albert Paras, ing sekretaryo, ding kay katamong EMDC, ban ipakilala lang kay katamo,
ding bayong EMDC ning kakatamong parokya. Maya pa kaorasan po kay kayungan. Maya pa kaorasan po, Father Paul. Kambeda po rin yung kapatad ming EMDC ang makatipon Kenny. Malugod ko la pong ipakilala kay kayo din yung kapatad tamong pito. Di nalan king pamagaral at pamagsane bilang bayong EMDC ning kekatang parokya. Awsan ko la po bantalakad at lumapit la kingarapan ng altar. Menibatan po sa Jose Porok 5, Brother Andres Santiago. Menibatan po kay Porok 7, Brother Armando Galang. Menibatan po king Purok 6, Brother Edgar Lingat. At menibatan po king Purok 9, Brother Jafer Kunanan. Menibatan naman po king Unisite Subdivision, Brother Raymond Ramon Valencia III. Unisite Subdivision, Brother Patricio Javier. At katatalyan po, menibatan king Uliana, Brother Marlon Mabuti. Pakamalan kong kapatad kang Kristo, ding kapatad tamo, may pagkatiwalan la king pamangasiwa king Eucharistia, king pamagdalang komunyon karing masakit, at king pamamiya kaniti anting biatiko karing mamamate. Ikayong may pili king kasuyuan anting EMDC, kailangan kong maging alimbawa ning pamibiyebye Kristiyano king kasalpantayanan at mayap at masanting a panugali. Kailangan kong sumuyong mitmong kabanalan, kapamilatan iting sakramento ning pamisasan metong at lugod. Tandaanan niyo, ang giyang dakal tamo, metong tamo mong katawan, uling makirake tamo, king metong mong tinape at metong mong kalis. Uling maging ministro na kayo ning banal a komunyon, sukat kong makapasubali, king pamanupadyo, king kautusan ning Ginoo, at luguran nyo lat pagsilbian, ding kapara yung tao, lalong-lalo na ding kalulu. Uling inyang binyene, ing kayang katawan, anting pamangan, karing kayang alagad, nga nang sinabi karela, iti iya ing kanakong katawan, iti iya ing kanakong kautusan, mikakalugod kayo, antimo, nung makananura kong liguran. Kaluguran kong kapatad, abayong EMDC, makasadya kayong ganap kaniting kasuyuan, king pamamiye, king katawan at daya, ning Ginoo, karingke kong kapatad, kapamilatan na niti, makirake, king pamitatag, king Santa Iglesia. Pakamalan kong kakaluguran kang Kristo. Manalangin tamong mitmong kapanaligan king igpa, at adwan tamo ing ipabal na ing kayang bendisyon kareting kay katamong kapatad, ame piling maging ministro ning Eucharistia. Talakad tamo po at din kay katamo pong bayong EMDC, si Claude La. At itas tala po din wanang tamong gamat, makayarap karela at ipanalangin tala po. O mapamakalulong igpa, miglalang at talapanan tabi ning kekang pamilya. Bendisyonan mula ring kapatad ming mitatagulaling anting bayong ministro ning Eucharistia. Manam na sanang mitmong katapatan ding ipamiyeng tinape ning biye, king kekang balayan. Miras na sana katataulian king bangketi mo karin banwa,
king pangapasikanda kapamilatan niting sakramento. Iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Dahing asawa da po o pengari, malyari na po lumapit, bani pasulod dala ding karelang kwintas. Marap ko po ka rin tao. Palakpakan tala po din kay katamong bayong EMDC. Malyarin ako pong magbalik ka rin kay kayong luklukan. Kapatad, ing tukso kakambal tayo kay tiking yato. Inya manalangin tamo king Diyos, ban pagkaluba ng katamong grasyang tugi king Ginu, king pamaglupig king sablang tukso. Nga tamong manalangin, Ginoo, ituro mo kayong lumaban at magwagi king tukso. Ulitan tayo po. Ginoo, ituro mo kayong lumaban at magwagi king tukso. Para ka ring pamuntok ng Santa Iglesia, kapilan man sana, era lilibayan upayang makayato, ing katungkulan dang magsilbi, king pamangailangan ding kaladwa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo kayong lumaban at magwagi king tukso. Para ka ring pamuntok ng estado, mirinan lasan ang diwang magsilbi, king ikakayap ng karelang balayan, at emu bukod king ambisyon ding pampolitika, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo kayong lumaban at magwagi king tukso. Para ka ring daranop, manakit lasano at mabiyasang palto pamangan, iba't ka ring lelangan ng Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo kayong lumaban at magwagi king tukso. Para kaya katangan, makatipon keti, ban kambening Ginoo, mabiyasa ta sanang lumaban, king tuksong daratang kaya katamo, aldo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo kayong lumaban at magwagi king tukso. King katahimikan, may papanalangin tamo, para ka rin kaya katamong sariling kapagnasan. Ipanalangin tala ding sablang sasaw at magbasabal king kaya katamong parokya. Ipanalangin tamo naman yung kapasalamatan at kaidwanan ding kaya katamong EMDC, lalong-lalo na ding bayong kayanib. Antimurin, ipanalangin tamo yung kapasalamatan at kaidwanan ding kaya katamong katikista at yung kapasalamatan di Dario at Winnie Manalastas, Rudy at Baby Manalastas, Roland at Beng Poblete, Ruperto at Angela Flores, Marie Chris Mandap, Raiza Soliman, Mark Clarence Decena, Arnold Mendoza, Oscar at Laura Cruz, Ramon, Darlene, Jan, Julia Alonso, Ramil Del Pilar, Estrelita Garcia, Danilo Caspe, at ding miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tala naman ding kapatid tamong magmasusi, king anibersaryo ning karelang kasal, ding miyasawang Beng at Leng Velasco. Panalangin taya naman Yapo Setu, ampo ni Father Ramon Makasyog, ang magmasusi, king Aldo ng Kebaitan. Panalangin taya naman ni Father Elmer Dison, ang magmasusi, king anibersaryo ning kayang ordinasyon ng tingpari. Ipagkaloob na saning Diyos, ing masipit dang kayadwanan di Ernesto at Nenaong, Cherly Castro Reyes, ating kayang pamilya, Cecilia Joy, Sekretaryo, Joanna Marie Maglalang, Joel Ocampo, Loretta Mendoza, ding pamilyang Laksamana, Lobo at Lecaros. Antimurin, ipanalangin tamo ing lubus, akabaldanan, para karing kapatadtang masakit, lalong-lalo na di Father Emil Dizon, Father Fernando David,
Father Kenneth Alde, Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Perry Dayrit, Romer Kerr, Marvin de Mesa, Corazon Rivera, Judith Co, Margarita Balingit, Diosdado Guevara, Aaron Garcia, Tricia Kate Wandag, Renato Etoclobo, Amponi Nelson Bitug. Yuli no sana king kairian ng maligaya, dinganggang kapatid tamong mayamong nabye, lalong-lalo na ding kaladwari Maynardo Lansangan, Reverend Father Pablo Paul Sahagun, Jesus at Adorasyon Canlas, Ricardo at Juliana Gonzales, Vicente at Apolonia Canlas, Irineo at Epipania Santiago, Dr. Robert Flores, Benjamin Gibara, Daisy Pamintuan, Jose Sampang, Amponi Robinson, Boy Tolentino, ating maldang kaladwo, ipanalangin talangan, King Gino. Ginu, ituro mo keng lumaban at magwagi king tukso. O Gino, gawan mo keng parating ating kamalayan, king kekang pangaltiyo, lalong-lalo na king oras ning tukso. Uli nita, makapanalangin kaya sanang taimtim ban akamtan mi ing kekang sikanan at grasya, ikang mabibiyat mag-ari ngenit manggaman king alang angga. Amen. Panahon, bayan na sundan,
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo. King ikapuri ang poni kaligaya ning lagyuna. King ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, gawan mo keng karapat dapat midalake ka kareting ayin. Manal na sanang iting sakripisyo, sa upana kaming mibayo karing biyemi. Itiadwan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabeya ke kayo. At kaya kan timurin. Itasyo la ring pusoyo. Makatas na lo king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya, kapamilata ng Jesucristong ginumi. Ingapat na pulong aldo ng pamagayuno, gagawa ng metong abanala panahon, ning pamanyupil king sarili, iting panawuning kwaresma. Kapamilataning pamisakwil na karing tukso ning demonyo, tiro na kaming miwaksi, karing makasalikot ng kasiran ning dewakan. Kanita, makapakirake kami king dulang ning tauling apunan, kambering dali sa puso, ang gana king dasnan mi ing kayang kaganapan, king mi pangakong kayarian karin banwa. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Layon makiabe kami, kingalang tuknang dang pamamya kapurian keka, kabang aming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sana reting ayin king aslag ding espiritu mo. Ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keka. Piraso ne, at binyene karingkayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kekay. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan king waning kalis, pasibayang pepa salamat keka, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at pinumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Ang bibubu para kekay wat para karing sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanak.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin ni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon niya keka, iding tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong, ning banal o espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Francisco ake kaming papa, i Florentino ing ke kaming obispo, ding sablang pari, ading sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong iglesia. King katahimikan ipanalangin tamo, ing lubos a kapaldanan para king kakatamong Santo Papa, i Francisco. Ganakan mula naman ding kapadadming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na ding ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang may ngayang na biye, tanggapan mo sana king maligayang mong arapan, pakaluluan mo kengan, lalong-lalo na dining anak mong mitipon, ban pasalamat at pasawb keka, ding miyasawang Richard at Edna Aquino ting karelang pamilya. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabi ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabi ng San Jose, kayabi ring Apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banala espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiyag ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, parating mantabe kaya kayungan. At kaya kan timurin. At ngayon masayata ang idake king metong at metong ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kaya kayungan po, peace be with you. Nyoing kordero ng Diyos, nyoing milalakoking kasalanan ng iyato, mapalad la ring mayaos magisulo, kingapuna ng kordero. Gino, eko matampang tanggap kaya ko. Dapat yakasmi nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. Oig pa kaniting pamakinabang, pasulungan mo ing kasalpantayanan mit kapanaligan, at patibayan mo ing lugod mi. Sa upan mo kaming mibyebe agpang karingke kang amano, at parating magdulap kang Kristo, ing tinape ning biyemi. Uling yung ginumi, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Tuklo ko pong pasibayo para karingke katamo pong kapabaluan. Unang dili po, pasalamatan tala po, dahil kay katamong bayong EMDC, king pamakibat da, king kayawusan, ang tiburin din karelang kayabe, king suportang pepakit da, lalong-lalo na inyang magsadyala para kaniting kasuyuan. So palakpakan tala po din kay katamong EMDC. At salamat po naman po karing sablang tinagon napon king kay katamong Paris Lenten Recollection. At bukas po magumpisa na ing kay katamong nobenaryo hanggang March 18. So karen pong ordinaryong aldo 5:30 ya po ning gatpanapo ning misa at alas 6 ya po ning bengi ing 5:30 ya po ning gatpanapo ning nobena at alas 6 ya po ning bengi ing misa. At itapong Domingo, itang March 16, 5:45 ya po ning gatpanapon ing nobena at alas 6:15 ya po ing misa. At kinumbirata la po ding kakatamong meging kuraparoko at Paris administrators, bangkanita akayabe tamo kaniting nobenaryo. O sana po panagkatala ding kakatamong novena masses. At king kapiestan po, adin tamo pong 5 misa. Alas 5 na po ning Ganingaldo, yako pong manimuna, itang alas 6:30, Father Ramon Torres, at itang alas 8, Father, yung kakatamo pong Arsobispo, Iyapundong, itang alas 9:30, Father Norman Arce, at itapong binyag alas 11, panimunaning kakatamong Deacon, Deacon Kenneth Basilio. At deta pong papabinyag yu, agadyo pong palista, bangkanita po, ay schedule talang masalese. Nung dakala po, mika 2 batches tamo, inya first come, first serve po. At itapong tauling misa, panimunanin ng kakatamong Archbishop Emeritus, Yapusetu, alas 6 na po ning bengi. O sana po makatagon tamo, kareting kapag masusyan. At makanyan mo naman po, kareng sisimbang Aldoldo, imisa tamo po kanyan bengi. At itang March 20, alata pa mo pong misa, magpainawa tamo. Itang March 21 po ka rin mag-resume, itang kaya katamong regular weekday masses. Dakal pong dakala salamat. Talakad ko po para king tauling bendisyon. Inginu mantabe ya ke kayo. At kaya kan timurin. At mantabe ke kayo at karing ke kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ingig pa ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Apag masusyantaning banal na misa, paligayan tayong Diyos kapamilatan daring pamibiyebye tamo. Salamat King Diyos.